Veliki pozdrav svima i dobrodošli na moj YouTube kanal. Danas ću da vam pokažem kako da najbolji i najlakši način napravite doner u kućnim uslovima. Pa da krenemo sa pripremom. Tu sam pripremio 650 grama mljevenog mesa, mljevena junetina, malo masnija. Zamolio sam mesara da mi ga 2 puta samelje i sada idu sljedeći dodaci. 100 grama luka. Ovaj sam luk skroz sitno izrezao. Odnosno, u blenderu sam ga skroz sitno iznjeo, jer mi treba baš tako sitna kombinacija. Tu sam stavio znači malo bijelog luka. Stavio sam 2 čajne kašike soli, 2 čajne kašike mješavine začina i prstovat bibera, 1 čajna kašika mljevene crvene paprike i naravno tu ide 1 velika supena kašika kisele pavlake. Sve ćemo to da miješamo, ali kao uvijek sve ove sastojke imat ćete u opisu videa. Znači ovo ćemo da dobro izmiješamo, jer je najbitnije da se ova smjesa dobro izmiješa. Da ne bude grudvica. Sad ću ja to rukom malo, da to ide brže. Evo kako to ide. Na pola miješanja dodat ću samo malo ulja. Malo samo ulja, znači 1 otprilike kafena kašika, odnosno čajna kašikica ulja. I to da se fino izmiješa. Evo vidite koja je tekstura. Znači skroz sitno meso, sitno luk. Ostali začini svakako su sitno izmjeveni. A to nam je jako bitno radi daljeg postupka pripreme ili pravljenja ovog super brzog i ukusnog obroka. Ovo smo izmiješali. Sasvim dovoljno. Stavit ću foliju preko ove posude i stavit ću u frižider na 1 sat, 2, da se malo samo začini upiju, pa se vidimo nakon toga. I evo nakon 2 sata ovo je fino odležalo. Miris i aroma je odradila svoje. I sad idemo na sljedeći korak. Ovu količinu mesa, odnosno ove smjese, ćemo podijeliti na 4 jednaka dijela. Napravit ćemo 4 loptice jednake. Ne mora biti to ništa precizno. Samo treba malo bolje stisnuti ovo. Ovo sklanjamo, da ne treba. Sada sam pripremio papir za pečenje. 1 komad. Na ovaj komad ide ova loptica. Gledajte da stavite to na polovinu. I fino, sad ćemo rukom to da raširimo. Da bude tanko, gotov ko ovaj papir. Što tanje to bolje. A vidjet ćete zbog čega. Evo ovako. Sad na red dolazi drugi papir odozgo. I sad ćemo to lagano sa jednom oklagijom fino da rastanjimo koliko god je moguće, odnosno do rubova papira. Nemojte pritiskati, ono je samo i onako po sebi mekano. Ide to brzo. Znači, otprilike idu 4 loptice, 4 puta ovo razvlačimo, da znate otprilike koliko treba da bude debljina. Da to bude do kraja, do ivica. Ne mora biti to baš skroz
precizno. Bitno je samo da se rastanji dobro. Evo, to je ta samudrolija. Ovaj ćemo papir odvojiti. Polako. Vidite kako se fino ne lijepi. Kakva je tekstura. Ovo bilo što je, to je masnoća koja će biti jako potrebna kad se ovo bude peklo. Evo ga. Znači tanko, ne može biti tanje. Sad ćemo to fino da smotamo. Evo ovako. Tu sam pripremio adekvatnu tepsiju. I ovaj postupak, znači ponavljamo 4 puta. I evo i zadnji dio smo smotali, ulijepili sve fino kako treba. Peć je ugrijana, rerna je ugrijana na 250, pečemo 15 minuta. Ide na pečenje. I evo dok se meso peče, pravimo brzinski sos. Tu sam pripremio 2 čaše jogurta. Neka to bude čvrsti jogurt. Masnoća jogurta 3,2. Sasvim dovoljno. Ide so po ukusu. Obavezno kopar. Luk bijeli je neizostavan kod ovog sosa. Malo ćemo ga procijediti kroz ovaj pritiskivač ili kako već. Samo da ima tu neku aromu. Miješamo. Ja ću staviti malo samo bibera. Jedan prstohvat. Zlu ne trebalo. Dodajemo krastavac. Krastavac sam dobro oprao u sodi, bikarboni. Pa sam ga malo još dodatno očistio. Idemo znači skroz sitno. Negdje oko 50 grama, ne treba više. Ovako sa korom. I ova tečnost će baš dobro doći da taj sos bude optimalne teksture. Ne treba se ovim pretjerivati, ali eto, daje jako dobru svježinu. I ovaj naš sos uz ovo meso, dobru lepinu, malo salate, ma šta nam više treba. To je to. I naravno da probamo kako to izgleda, da mu treba možda malo soli ili ne. Perfekt. Perfekt. Jogurt i krastavac daju svježinu, luk, aromu, kopar. Sve to dopunjava. I evo, pošto imamo još malo vremena dok se ne ispeče meso, ja ću još da pripremim malo salate. Isti fazon s ovim krastavacom. Biće znači krastavac, malo paprike, crvene, svježe, samo zbog boje. Naravno, luk. Sve smo spremili, čekamo meso. I evo nakon 15 minuta pečenja, ovo je gotovo. Vadimo ga iz papira. Papir naravno bacamo. Ispeklo se fantastično. Nema više potrebe. Evo vidite kako to izgleda. Evo ću papirite. Evo. I sad šta ćemo uraditi? Sad ću ja to malo da isiječem na one trakice. Kako to već ide. Ovo ću s ovim da se poslužim. A još jedan mali korak.
Ovo čak i ne morate raditi, ali ja hoću da mi bude malo rešije, bude malo više reš, pa ću ga vratiti u rernu samo 4-5 minuta, a ni toliko, 2-3 minute samo. Evo vidite kako je to fino ispalo, super, fantazija. Ja ću dodati ovdje još malo masnoće, goveđe, da to bude fino. Sad to kad se zapeče to će da cvrči. Idemo još malo da ga dopečemo. Vidimo se za 2-3 minute. I ovo nakon 3-4 minuta ovo je sve gotovo. Ispalo je super, gledajte kako ide. Baš pravo. Niko ne bi rekao da to nije sjekao doner majstor s onim velikim nožem. Sad idemo na punjenje. Ja uvijek stavim malo sosa dole. Malo sosa dole stavim. Onda ide meso. Tako. Onda ide salata. Krastavac. Pa ide malo luka. Sad će neko reći, uzmi to rukom, bolam pa napuni, pa dobro, hajde. Nema veze, kako sam već počeo ovako. Malo paprike za boju. Evo bojica. Fino. Još jedan komadić ovdje mesa. I naravno ide sos. Fino sos. Obilno. Evo dragi moji, to je taj naš kebab. Ako vam se ovaj video svidio, bacite jedan like i pretplatite se na moj kanal. Sve vas srdačno pozdravljam, do narednog videa.